tongues as the Spirit enabled them. Kuuletko minua? Illalla älä keskeytä koko ajan. Älä keskeytä koko ajan. What kind of language does my heart hear? What kind of language does my spirit speak? Der lå jeg som en kappe, ikke bare som hud til sommerhus. Parat til at være kreativ, parat til at give din ting ud. Words Den mandag morgen, store, gode, relevant for mig. My language was so